Ni mucemanio wa atongoria a matura kuma kaunti ya Nyeri mogomanite mucemanio-ini wa urumwe uria utafanitio ni Martha Karua ari na unyitaniri na mbunge a tene Kabando wa Mukuru-ini na mubunge wa tene wa Uthaya Mary Wambui. Atongoria aya makauga undu wa mbere ni kurehe kirima hamwe. Turuga atiriri andu itu twaranirie na tukorwo twina urumwe wa Nyeri ni ugucangira urumwe wa Mount Kenya. Urumwe wa Mount Kenya ni kinya rimwe kwi urumwe wa andu a Kenya. Niona sisi tumetengana, hatuna umoja wa sauti, tuna vita kati yetu. Watakuja kututenganisha na pengine wanaweza kujifaidi wao wenyewe, wakienda pale mbele wasahau. Abangara hale asiboge chiwo bori yangu ane tugayane tondu wa kwenda twina cio kura sema utikinya nitwone nyingi tawese handu hale kiboku kuthenyo wa Kenya kana Bible-ini ati arimo ndagiana na ringi gwikiri uguo maugite ona gutuika andu no mage kuiguanira no mekunyita mbaru no nginya metikanirie ni atongoria a muthemba uriku mangihokerwo utongoria. Karua akiuria muingi guthurima ona aria maramatha iturwa cia utongoria wa bururi na kuria muingi kumaigirira ratiri iguru kuringana na wira wa o mundu guku Kabando na Wambui makimunyita mbaru. Their voice for you as our senior in politics. Umekuwa full cabinet wakati wa Kibaki miaka hiyo sawa. Oti omwe gitu weta kwa wakare Martha wa Karua wanyure na moko Martha ndo ana ndo nyuma kwendete ngari yaku njeru na ndwe gutwara ugiceria ndereba omwe akwire nie ndwarite ngari miaka 10 ona kana 20 no ni ndiragwithirie ngari 5 ica ikuhi no mwandike no wira wa Kenya ni ukwenda kwandika ndereba iraringithia ngari ruguka o rucine. Na kuo mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu uria uratanya gukahunanira utongoria wa bururi na tigiti ya kiama kia ODM Jimmy Wanjigi ni areganite na mendekithia ma utongoria wa kiama kiu magukamura arirukia a federa ya kiama na njira ya kwaraniria na kuiguanira. Ni ya wananchi, and the people must decide who they want and when they want them. Isije ati sasa munajifungia kwa room pahali and you pretend that you are deciding who are the candidates for MCA, who is the candidate nominated for MP, nani atakuwa governor, nani atakuwa rais. Hapana. Wanjigi augite ni haririe gucemania na Raila Odinga githurano-ini kia wamurani niguo gutwithania gatagati kao eri no ukang'ethanira na ciama ingi kihitahitano-ini gia gugacaria utongoria wa bururi githurano-ini kinene. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Martin Munene.